Guys, wow! Mbere yuko nkomezanya n'amakuru agezweho, reka mbanze nkwigishe uburyo ushobora kudownloadinga video uyikuye ku TikTok ukayisevinga muri gare yawe ariko idafite watermark ya TikTok ndetse n'amazina ya nyiri iyo video ku TikTok. Ku buryo nawe ushobora kuba wayauploadinga kuri TikTok yawe, umuntu akaba ashobora kugira ngo ni ya original kubera ko iba idafite watermark igaragaza ko wayikuye ku TikTok. So ubu nibwo buryo rero udownloadinga video yawe ukayisevinga muri gare idafite watermark kandi uyikuye kuri TikTok. So nyirimo kubikubwira nonaha, ubikorere kuri iyi video yonyine ndimo kukubwiriraho kugira ngo uyisevinge muri gare yawe. Nujya ubyibagirwa ujye wibukira kuri iyi video bitewe nuko wayisevinze nayo idafite watermark. Dore ubu nibwo buryo rero ugiye kubikora. Kanda ku kajambo ka share. Numara gukanda ku kajambo ka share, ukande kuri copy link. Uraba ukopinze iyi video. Numara gukanda kuri copy link, uve muri TikTok. Numara kuva muri TikTok, ujye muri Chrome. Nugera muri app ya Chrome, usacinge ijambo Synaptic. Reba hariya hejuru uko nabikoze ariko ugenda ubikora. Searching ijambo Synaptic. Nugera mu ijambo Synaptic, urebe hasi harahanditse download. Download uyikandeho. Numara kuyikandaho, ujye hariya hirya urebe ijambo paste. Ukande ku ijambo paste. Then numara gukanda ku ijambo paste, uraba upestinze ya video wakopinze iri kuri TikTok. Then uhereko ukanda ku ijambo download riri mu ibara ry'icyatsi. Then numara kurikandaho wongera umanuke, ukande nanone download riri mu ibara ry'ubururu. Then video yawe irahera ko itangira kwidownloadinga. Video yawe nimara kwidownloadinga, uhereko uvayo muri Chrome, ujye muri gare yawe. Nujya muri gare yawe, video yawe urayisanga muri download. Then uri busange iyo video yawe itariho ijambo na rimwe, na watermark nimwe ibiriho. Nago haba hariho amazina yanjye, na nubwo haba hariho watermark ya TikTok. So iyo video ubu yifite iro original. Bivuze ngo nawe ushatse wanayipostinga kuri TikTok yawe ku buryo nta muntu ushobora kumenya ngo wayikuye kuri TikTok. So nimba aka kantu kagufashije, mfasha unsharingire iyi video ku bantu 15. Then unkandire ku gatima urayikinga iyi video, unfollowinge kugira ngo ujye ukomeza kubonera hafi amakuru agezweho. Thank you.